do dan danas smo bogami konkurentni u Švedskoj. Zato je Švedska do dan danas ostala i postala, ne ostala, Švedska u ovo vrijeme nije bila naročito bogata zemlja u nekom zapadnoevropskom kontekstu barem. Dobro, uspjeli smo da se držimo van ratova i to je velika stvar. Ali ipak naša privreda se razvela vrlo burno od ovog vremena i dalje. Mi smo danas dosta bogati u nekom globalnom, da ne kažem, evropskom proseku, ali to je zahvaljujući ovoj politici. Znači, obratiti pažnju na individualca pri restrukturizaciji privrede, a ne na kolektiv ili na preduzeće, nego na individualnog čovjeka i na radno tržište. I još jedna stvar je da pregovorni proces oko plata je bio baš između poslodavaca i sindikata, jer država se nije umešala. Dobro, to sam već rekao. Idemo dalje. Ovo je tako nastavilo do 65. otprilike godine, kada se primetilo radikalizacija u Švedskoj, možda i u evropskoj socijaldemokratiji. Mi smo svi čitali o 1968. godine, je li tako? Bilo je velikih studentskih demonstracija i u Beogradu i Tito je bio malo zabrinut. I svuda je tako bilo. I u Švedskoj su bile velike demonstracije, veliki pritisak mladih, radikalnih socijalista koji su rekli da ovo previše